are the lover of my soul. I praise your name. Now and forever. I trust Him. Oh, I trust in thee. You are the lover of my soul. I praise your name now and forever. Hallelujah. It's a new day. It's a new day. It's a new day. It's a new year. It's a new hour. It's a new hour. It's a new hour. Psalm 3 verse 15 na 16, Timothy wesibili sahluko 1 verse 6. Ngiyayati imisebenzi yakho, awucanzi awushisi. Maye bengingathanza ukuthi umane ushise noma ucanzi. Ngiyayati imisebenzi yakho, awubanzi awushisi. Mangabe eklasini awumethembi tishela kuthi angasho ukuthi la kube wrong, la kube right, you are going nowhere. Mawuye esikolweni usuke utinikele kumuntu lonelwati kunelwakho, lotawumaka athi yes, lotawumaka athi wrong. Mangabe ku wrong, yini letakusita kuloku right. Ekholweni ngeke uchubeke kahle mangabe kukholwa kwakho kungahlolwa nguNkulunkulu ukuthi kuyashisa yini noma kuyabanza. Bese uyakutshela uNkulunkulu ukuthi uyathi kuthini kukholwa kwakho sekuyabanza. Futhi uphindze uchubeke utivulele kulabanye bantu bazalwane labangembili kwakho ukuthi bangakuhlolela kukholwa kwakho bakutshele ukuthi uyathi kuthini soyadlala. Mangabe into yakho ingahlolwa kungendeka ucabange ukuthi usenayo kana ayisekho. Kungendeka ucabange ukuthi usenayo. Cethela mama. Njengoba usivuvu ungacanzi ungashisi, ngidakukhafula emlonyeni wami. Maye uNkulunkulu nemusa. Uthi asesigabeni sekuthi kahle kahle ngawe uyakhafula. Uthi caphela ngitakukhafula mawungathathi inyathelo. Ukunika lithuba. Uthi uyathi kukholwa kwakho akusashisi akusabanzi. Kahle kahle ngabe sengiyakukhafula kepha ngikuniketa lithuba ukuthi ungenda something ngekukholwa kwakho. Do something ngekukholwa kwakho. Bese sicethile. Timothy wesibili sahluko 1 verse number 6. Kungako ngikukhumbuta ukuthi usibasele kabusha sipho saNkulunkulu lesikuwe. Lo wasitfola ngekubekwa ngemitanzi. Sibasele kabusha. Sihloko senkulumo sithi put fire in your faith. Basela kukholwa kwakho. Basela kukholwa kwakho. Basela kukholwa kwakho. Nitawukhumbula ngicela nje kunikhumbuta tinthombi letilishumi letisihlanu betinjani betihlakaniphile letisihlanu tinjani tilibele bonke bavelelwa yinormal hayi inew normal. Inormal kulala ebusuku. Bonke bahlaselwa buthongo esikhathini sabo sekulinza umyeni. Bonke bahlaselwa buthongo. Ekulaleni kwabo laba labasihlanu bebaliplanele likusasa kuthi noma ngabe kungaba njani kulobusuku tibane tethu sitawuba nawo emafutha lenele ngelikusasa. Balala gani lalabanye balala sonke.
abanalutho ngelikusasa. Ngoba bengikhuluma ngekuplana nangekuthi hlelela nje empilweni. Ungalali nelinengi, licabangele wena. Ngoba kungendeka lalabanye bacabangele likusasa, wena ukalicabangela. Mangabe uyafika bayakutshela ukuthi hayi next month siyahamba siyotichaza kuleya siya kuphi, nawe uve lo 2000 wakho akhona uva ukuthi angakwethwala nawe uhambe nabo. Cabanga ukuthi emva kwaloko utawusalunani. Ungahambi nabahambayo ushiye wena emuva. Hamba nawe. Hamba nawe. Mangabe bakwendela umusa ungakwali-ke kwamahala. Udluza uvinyele ngelitinyo linye kwamahala. Kepha mangabe bathi bayakutheka kuloku kwakabo, bathi uyabona mos, bathi asambe sende nako, nawe bese ungenela lo mncintiswana loyo utata ikhanzu yonjonja kuze utocovered khala lesedivulekile. Bekunormal kubo bonke kuyolala, kepha indzawo beyisekuvukeni kuthi bathi awuvuka bachubekeni bonke. Ngala magama ngithi mind your faith. Mind your faith. Ukhona lo mnyelo takutshela athi mina ngizili nekuzila. Ungabese so uyamjoyina athi hawu kepha so uyachubeka uyakholwa naka kukholwa kwakho. Lo munye utawuthi hayi buka mina ngibuya kumahlathini bengiyawuthi bamba bengisegigini mina ebusuku bonke kepha nangala kaje eJeswini buka solo ngidibambile. Hey, mind your faith. Ngende kuhambela uwonke. Ndaka kukholwa kwakho. Uyabona mawufunda esikolweni ngivetishela wayichaza lenza balotishela akhuluma ngekudadisha athi lo munye umntwana ubamba kangcono lapha ngabo 2 ekseni 2 to 4 sewubambile yonke lento uya ku exam. Lo munye kuzabambe kufuneka aqale nga7 ayoshayisa nga11 ebusuku. Lo munye kuzabambe kufuna abambe masa under pressure mangabe ubhala nga9 kufuna yobamba nga6 li hour linye utawuthi nje lepage athi lepage uyahamba uyobhala. Lo munye uhleti esikolweni eklasini wathatha uphuma ufaka tandle ekhikhini mase kuyawubhalwa uconza ku exam room akayi kuyawudadisha wakubamba kwahlala wasuke walingisa lo bhampa kwaconze khona nawe ubhampe naye uyawudla ipheni kushona elanga. Tati wena kuthi mina ngingilowa 7 hours solo ngizama kubamba kuphuma 7 hours wami angisiye lowa 2 hours. Umuhle njalo. Ungakopi labanye. Dicabange wena athi emafutha ekholwa kwamasekhona yini. Kungako kumaKorinte 2 lithi dihloleni nina nitibone ukuthi nisesekholweni yini. Dihlole wena. Buthe mafutha busakho sibane asekhona yini. Dihlole wena. Put fire. Othi umpostoli Paul wabekwa tandla kuze kutoba nesipho kuwe. Kepha kuze lesipho sihlale sivutha akube nguwe lo sibaselapho. Gokholwa sikuthola mahala ngemusa
kepha nguwe kumele ukubasele. Nguwe kumele ukubasele. Kukholwa sipho semusa, kepha kuze kuvuthe, kuze kukuside kukholwa, kumele wena ukubasele. Kumele kube nguwe lokubaselako. Ngiko ukukholwa kungakulahlekela, yize uphiwe ngemusa uma ungakubaseli. Wakwambona umuntu afuya inkukhu, mangikupha inkukhu ngithi mina inkukhu, uyithathe uyivalele ehokweni lakho, uphe uthi ngoba ngiphiwe ngumfundisi wayithandazela i-anointed, awuyiphi kudla, awuyiphi imandi, le yami i-anointed, uthi ayikhanze ifile. Why? Ngoba igrace yami ngeke igcine le nkukhu yakho, seyidzinga yakho igrace kuze tochubeka iphile. Kukholwa lokuligugu ukuphile uNkulunkulu kubonele ukuthi ukugcina kanjani. Mangabe ubona labanye abathandazi, abathihluphe ekuhlanganyeleni nalabanye, abathihluphe kunikelwe nasetishumini, ungakopye naka kukholwa kwakho. Ngoba laba abatakutshela titori bathi uyathi mina solo ngaphenduka lokuthuma ngikukhokhe mina. Nawo ubuza pho ngidimoshelani kangaka, ngifelani kangaka, uthi uyamkopa ushayeke uze uyothengisa icathulo tekugcina. Akusho noko ukuthi ma ushayeke wayothengisa icathulo tekugcina usuke ukopile yini, kepha ngithi akusuke ukhanza kuleso sipolo leso. Akusuba ukuthi you were not, oh hallelujah, akuthi noma ngabe ulahlekelwa ngokonke empilweni, kepha wathi ukuthi I am mindful of my faith. My faith is not disconnected with the Lord. Kukholwa kwami kutangigcina, kukholwa kwami kutangigcina. Makabonge Jesu. Put fire in your faith. Mangabe atetfele, uba worried mangabe umntwana angasamuva adlala esiswini. Umzalwane kumele kumhluphe mangabe kukholwa kwakhe angakuva njengemlilo kuye. Mangabe kukholwa kwakho kungashisi tinto empilweni yakho. Luke 12 verse 49 singamfunza. Ntelekta kokhela umlilo emhlabeni. Uyamva Jesu utele yini? Akasho uthi ngitele bani ukuthi babe nemasonto, babe nemavesi ekukhunjulwa, uthi ngitelekta kokhela umlilo. Kusho ukuthi umzalwane kumele ative ukuthi uyathi kunento levuthako, kunetinto letishako, kunetinto lase kunemlotha khona, kunetinto letake tangiphatha, tinto lebeti ngihlupha, inganuko yenyama, kwehluleke kukholweni ngihambe ngiwa, kwake kwangehlula, kepha sengibakhomba umlotha abantu. Babute uthi wakhona njani wena? Ngabe sinawe kuma drugs? Ngabe sinawe etintweni tale live itingana ukuthi enyama ebutsotsini wakhona nje sewubakhomba umlotha. Kunemlilo loshaka phakathi kwakho. Ngoba uthi Jeremiah live lakho Nkosi linjengemlilo emathanjeni. Kukhona into lekumele tishe. Bekungakamele ekuhambeni kwakho ekukholweni kube kunetinto letingashi kani ulunyekwe ngemlilo. Kani ulunyekwe ngomlilo. Oh hallelujah, ngacishe ngathi imlilo wokuthanda ukuceda ukubanda kwangathi unganza. Kwangathi unganza. Yes. Luke 24 verse 32. Verse 32. Yes. Babutana bodvana bathi angithi sivele sathintheka etinhlitweni tethu ngesikhathi akhuluma asichazela imibhalo endleleni.
angithi sivele sathinzeka. Ngifuna siphindze sicabangele inkulumo ithi kwendiwe yini singathinzeki ngesikhathi Jesu akhuluma nathi. Kwendiwe yini singathinzeki enhlitweni yethu Jesu akhuluma. Kumele kukuhluphe ekholweni kwakho mangabe Jesu uyakhuluma kuwe kube normal. Kumele ukhathateke kuthi yini Jesu uyakhuluma kimi kepha akukho lenguvako. Angiva angekhuta, angiva angikhuthata, angiva anginiki direction. Labafundi bayahamba na Jesu, ukhuluma nabo. Mase hlukana nabo sebayatisola ukuthi hawu yebona uyaphela ngiJesu nami kepha sohambile. Bathi kwendiwe yini inhlithiyo yethu ingathinzeki? Kufanele noma ufunza live laNkulunkulu noma usenkonzweni enhlanganyelweni njengaloku sila ungagcini ngekuattenda, ubuyele emuva uthi uyathi Jesu ukhulumile la. Inhlitiyo yakho ayibe nako kuva ukuthi uyathi Jesu la bekathinza. Kuyabe ngiJesu nangibekathi, kuyabe ngiJesu nangibekathi. Ngoba kulokunye kuyendeka uthi umfundisi Richard bekangiphethe, ake sewucabanga kuyabe ngiJesu nangibekathi, kuyabe ngiJesu lo bekakhuluma nami kunayindzaba naye. Bathi bekumele inhlitiyo yethu ivuthe, bekumele kube nemlilo ngekhathi enhlitweni, bekumele kube nengani ngalokuhle noma ngengani yalokukabi maNkulunkulu akhuluma nami. Uyabona mawutiyele emthandazweni wakho utifundzela live laNkulunkulu, impela kumele mawuvuka mangabe bawugucile uvuke ungafanani. Ya kumele uvuke unengane yasezulwini hayi yalamhlabeni, unale yasezulwini, ngoba uyati ukuthi uNkulunkulu kunetino lafike wativuthisa wafaka umlilo tavutha tabuya taphila la kuwe, tabuya taphila. Kungako labanye batakutshela letinye tindzaba ngoba abakahlangani kumbe na Jesu lohlangane naye wena utabukhuluma letinye tindzaba lotithole ngalomlilo lapha, bona batabe bakhuluma letinye nabo. Makabongwe Jesu. Amen. Ngiyathandaza ukuthi lo mlilo uvuseteleke enhlitweni yakho, uvuswe livi, uvuswe ngumoya waNkulunkulu. Ngicela kugcina ngananga emagama, why your faith must be rekindled by the word and the Holy Spirit. Angithathe kunye siyawicedzela ngekuvunyelwa ngomdali. Basefeso sahloko 6 verse number 16. Kunako konke nithathe lihawu lelikukholwa lentawuba nemandla yokucima ngalo tonke tikhali letivutsako talomuntu. Kunako konke nithathe ini lihawu lekholwa. Ngazi ukuthi sewuhlomile ngemthandazo, wahloma ngelivi. Kunako konke nithathe lihawu lekukholwa leni, ngoba ngaleli hawu nitakwenda njani bazalwane? Ekwendani? Ekucima. Ekucima. Mangabe bowungakazi watifundzela, mangaze wazi wacabanga, lamhla ngidakusita ngutshele onke malanga kunemicibisholo levuthako ya Sathane lecondziswe kuwe. Onke malanga mangabe ungumtali, onke malanga kunemicibisholo Sathane lafuna ukukushaya ngayo ngekutsinza abantwana bakho.
Mangabe usemsebentini sathane ustrategic uyakhona kuhlela tintfo bese lemicibisholo yakhe uyati ukuthi mawusemsebentini utayikhulula nganangu mawusebhizinisini utayikhulula nganaku lithi ke lemicibisholo nasi lesiqiniseko lemicibisholo itawucisha kephi icishwa yini lihawu lekholo ngalesinye isikhathi mangabe lemicibisholo siyiva intshuza sihlaseleka ngalesinye isikhathi is-organize abangani to sympathize with us hayi labatawusicinisa ekukholweni against the very darts of the enemy gani lemicibisholo levuthako yesitha ayicishwa ukuthi ucoce nebangani icishwa ngokugcina kwekholwa kwakho icisha ngokugcina kwekholwa kwakho njengalonke ngabekisa ukuthi kunalokunye egulwa usengakakholwa le uyaye uthi mawukufa bese uthi bantwana nginike naku ngoba soyakufa bantwana ngiphuthumene bese bayakuphuthuma sebayati ake ekukholweni kwakho makunetinto lotibonako ukuthi atisito tami letinto leti atihambisane nekukholwa kwami uqinise ukukholwa kwakho why ngoba kukholwa la khona lemicibisho lifika ishaye khona iwe phasi ingabi ne-effect uyabona uNkulunkulu bazalwane angathi noma ngidawuthi kwembuleleka ngaye kuconza liqiniso ngaye kunetinto lengazi ukuthi nje ngiyathi bona ukuthi okay ekukholweni akusho ukuthi itinto atifiki kuwe kepha kumele uphile ngisho tifika kuwe ngisho lemicibisholo kungako uNkulunkulu akasho ukuthi bani nelihawu lekukholwa kuze ungetudutshulwa yimicibisholo cha uthi kuze ukuthi mangabe sitha siyaku-attack khanze ukuthi lihawu lakho licinile so nyalo angisakhona ukwehlulela umntwana kaNkulunkulu ukuthi ya kunje kungenxa ukuthi 1 2 3 sengathi umntwana sekhaya phakamisa lihawu lakho put fire in your faith faka umlilo ekukholweni kwakho basela kukholwa kwakho thotetela tinguni tekubasela kukholwa kwakho mawulalela lenceku le thola likhuni lotawubasela kukholwa kwakho but ucaphele ungathoti umlahla abantu usathota ungathoti lokukitatako thota lekutawukwendeka kubabe kepha kutawuqinisa lihawu lakho lekholo siyayicedzela evikini elitako ngekwanza kwebubi kuphola luthando kuphola kukholwa bengingati kuthi lo mbhalo uyawugcwaliseka kanjani kepha nyalo sengiyacala ngiyabona bubi lobanza even in the house of the Lord ngila kuthi indweshu khona ukuthi malithi labanengi bayawuhlubuka bahlutshulwa ngilobubi lobo ngoba bebanenhlitiyo bathi benda kona babambe kona bakhanza ukuthi bebotha emlilweni wemaphepha things are collapsing things are dying the devil is dancing in the house of the Lord labanye bathi ngathi ngimfunelani Jesu angenda kanje labanengi ngekwanza kwekona ngekwanza kwebubi bayawuhlubuka ekholweni kungako wena naka kukholwa kwakho kulesikhathi lesi thani mawubona lobubi ungagcini ngekuthi bani bengimethemba hambe ekoneni lakho thola tinkulu basele kukholwa kwakho
uthi wo senilesikhathi sekuhlubuka kwala abaningi lesi angibasi umlilo ekholweni kwami. I'm not going down. Ngiphakamise Nkosi Jesu ngisondeze asukume sitothandaza. Like you are praying, hlabela kube ngumthandazo wakho. Yes, lift me up, Lord Jesus. Phakamise Nkosi, phakamise Nkosi. One more time to the glory of God. Gama langumthandazo lo responda ngawo evini laNkulunkulu lakhulumile kuwo. Shano tinqumo takho nekuthi nikela kwakho nekuphendvuka kwakho. Ngiloyo akatithandazele babe losezulwini. Thank you, Lord. May this be a reconnection. 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 Reconnection with destiny, reconnection with love, reconnection with grace.
Thank you, Jesus. Babe longcwele livi lakho lengilikhulumile ngaloko lokukhulumile wena balivile bantwana bakho. Tincumo Nkosi labatithethe kukhetha labakwendile. Ngiyabonga ukuthi sekuphindze kwaletha kukhanya kwakhanyiseka labe kungathi kukhola kucisha khona. Thank you, Lord. Konke lokwendile, konke lokwendako nako konke lotawukwenda siyabonga ukuthi kutaba nemphumela wekubona inkhatimulo yakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyawusikhanyisela kutawusida ngamunye wethu ukuthi kuleli viki ema-expectations akhe angabi disappointed. Ngiyabonga ukuthi nelehawu lakhe lekholwa ligcine enough to quench the fiery darts of the enemy. Emavi, tinkhulumo, tendo lebe titaba imcibisholo lebe iconze kumshaya imlahle phasi kulamalanga. Ngiyabonga ukuthi seyitawushayisa esikhundleni sekumshaya ngenxa yokukholwa lomnikete kona nalokucinile. Akube lithumo kuwe msindisi wethu nanyalo sisafika kule ngcenye yesikhathi la sitawehlukana khona. Thank you for the sufficiency of your grace. Ngicela sisho lesivumo sethu ke bantwana basekhaya noma uyakhona kubeka sandla esifubeni sakho noma kuphi. Thank you Jesus. Kuye lonemandla kwenda lokukhulu kakhulu kunako konke lengikucelako noma lengikucabangako ngekwemandla lasebenta kimi. Let's pause. Babe longcwele ngiyabonga ukuthi kunemandla. La mandla lawa asebenta ngetulu kwemlandvo. La mandla lawa asebenta ngetulu kwemandla nesifo lesilakuna umtimba nawo. La mandla asebenta ngetulu kwemicabango nelwati. Thank you Lord for this power that is at work, given by you freely. Awube njengemthombo longeke ushe. Achubeka sebenda hamba, achubeka sebende ahlede alele avuka. Asebende noma ngabe kukhona labanye labasebenda against kepha achubeke amandla asebende with him. Freely given. Noma ngabonakali ngeliso lenyama kepha enda umsebenzi lobonakalako. Bese Nkosi sibuya sinebufakazi. Ngicela siwasho lamagama ucabanga lomunye noma ucabanga makhelwane noma sihlobo sakho asiwasho sibhekise kuye. Kuye lonemandla kwenda lokukhulu kakhulu kunako konke lokucelako noma lokucabangako ngekwemandla lasebenta kuwe. Amen. For the praise, for the power of God that is at work in you.